امیر روجا مزراندنا یکم پارتی سیاسی در روجای کردستان ملت خو کادر خو سیاسی وقت در پیروز کن و پارتی کتا واکرم نوی پارتی مخاطب کردستان سوریه ام ملت خو کادر خو سیاست مدار تام کم پیروز کن كل بشتي في هندك سياسيين تبدأ الهبدو كون بنا بارتي حتى تامزراندن لي مخابني دا متحزق متخص بارتي هذا ام اف روجا هاي خوشو برنج دا ام الولاطي خدا يك الباجاري خدا لروجا كردستان دا ما ملتي خلف كون بنا ما اف روجا هذا الخدا ما بيرانين لي مخابني دا جبر ظروف واغارين كون هاتينا كندا جيدا ام نوكل فيري دا ام كوم جيدا ام كوم بونا دا جيم جو ام سمينار كي ما تشكيليا بسربرشتيا عند مكتب سياسي مدجي جو باسي وضع روشه من سياسية رجاء كردستان و ملتی سوریه دبگشتی دا برای بحث کردم. ام دیسم قال کی پیروز کن ام که قال کی پیروز کن ملتی خوا ام هیویا سرکفنی بو کادر و لانه هولنگی خود خوازن ام هیویت کن جو ام پاشا روجه دا ام کاربن لرول كسياسي دا بشكتي تر دا مصدر دا ام كاربن جيب كن دا ام كاربن قرد داخواز و برجمدي ملتي خدا جي ام بيك بين دا قم كاربن ام برافاني دا جوار بكن دا لچناف معارضه دا چناف جهني دولتي دا جدا قم كاربن خدمه ملتي خود من دهر اصل كسياسي دا ورك خصني دا جدا ام ديسجي ام بيروز ملتي خود كن بيروز كادر كن بو بيجوجا بيروز